إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث أمير المؤمنين قال قبل بفاوى الإمام البخاري الأدب المفرد بمهار أبن مكيوم مدا بابته أنني دعاء كرما قلهم بابتك ميغترين ورقينها بابتك نبي صلى الله عليه وسلم أريهم وارد بكين أي سوا صح دعاتا ببهري بيان بفا إبتم أمر مهار كيوم مدني باب دعاء بطول العمر عمر ديغو هما ادي دعاء كرون نانغبا عمر ديغو هم اون من كريدو بسواني كيا عمر ديغو مكي اگتكم بلايرو على يمر پڑھيو كامي انا هيو گتو كتي هوريا انگتكم بلايرو عمر ديغو افا එකන් එනා බෙගෙන්දේ එවා බොඩ මුසීබාතකස් عمر ديغو මිතා මුරාද කීවි එනා හේව අමල කුරු මට්ටක عمر ديغو එනාගේ උමර රසූලුල්ලාහ සාදිස් කර බාෆණී මෙහෙවමි හැකි එනාගේ උමර දිගුවෙන් මෙහෙවගෙන හැමදගෙන මිහා ඒගොතන් මිගොතුගේ මතින් උමර දිගුම දුආ කුරුම් නංගේ බාබු අවම මේ කුරිදෝ වාණි හදීස් කියා ෆමියදෝ අවම මේ ඒගේ දෙවන හදීස් කියානි අනස් ගෆාන ගාරේ රිවායෆාවා හදීස් අනස් ගෆාන විදාලවනි قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا اهل البيت نبيا صلى الله عليه وسلم تممنගේ ගේගේ අහලවරින් කෑරිය අයිසුලේ අනස්කිෆාන්ගේ ගිය අයිසුලේ فدخل يوما فدعا لنا එදුවක تممنගේ ගියම් කලිෆාන් වඩාගෙන තිමන්න මෙන්න දුවා කොද්දිනේ فقالت ام سليم අනස්කිෆාන්ගේ මම්මද නවාෆි කලිෆාන් වඩාගෙන خويدمك الا تدعو له خليفان خادم اسم تصغير عربي مكياني مفدين ننتك خويدم اي ورد لوبين ريتيكو غوالا وتن كودا كودين سدي انون على توس اما قام كنوت ايغوتا ورد ريتين مඩමොලි කමා එක්ක ගෝවාල මට්ටක බේන කරේ බයිගොතුන් අනස්කිෆාන කලේ කමනාගේ අනස්කිෆාන කලේෆානගේ මම්මා එකලෙග්ෆාන දුවා කොද්දේම රසූලා ගාරව ගන්නවනේ ඒ අල්ලාහ්ගේ රසූලා කලෙග්ෆානගේ ખાදිම දුවායින් කොද්දේ නම් දුවා කොද්දේ පාෂේ එදෙන් قال اهدو كان ابي دعاء කරබිය එහිදු නබි සසන් දුවා කරබිය اللهم اكثر ماله ඒ අල්ලාහ් ඒනාගේ මුදා ඉතුරු කරවාශියේ وولده අධික ඒනාගේ දරින් කලේගෆානගේ දරින් ඉතුරු කරවාශේ وأطل حياته අදී කලේගෆානගේ උමුරු දියු කරවාශේ මේ සුමි තාගන الإمام البخاري بحديث كانوا بينهم واغفر له أدي كليغفانا فافا فستباشي فدعا لي بثلاث فدفنت 103 دين أنس كفانا بدال وني كليغفانا مي دعاء بركات دعاء كما أنس كفانا بدال وني تين كمكم تيمان كليغفانا دعاء أي දුමුදාගෙන කොද්දෙපුමා දරින්ගෙන කොද්දෙපුමා දිගු හයාතෙත් දෙපුමා උමරත් දෙපුමා දැන් නිදාවනි ෆදෆන්තු 103 තිමන් කලේෆානුගේ අල්කුලුම් වලුලාෆිම තින් සතේක තින් දරින් එකලේෆානුගේ අල්කුලුම් වලු දරින් කියලාද කි
සතේක තින්දර ඒ කාෆදරින් නාරියා මිහුරියා බයිලා අනේ එහා ගින දරින් එකලේ ගෆාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සතේක තින්දර වර්දා ෆින් මරුව ෆවිච්චේ සතේක තින්දර රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිකෙන්ගේ චකේ කලේ ගෆාන දරින් ගාදින් සතේකයි මච්චන් අරාෆේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දුආ ෆුග බරකා කලේ ගෆාන ලිබඩා وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين තිමන් කලින් ෆානුගේ බගීචාතකුගේ මේවාතකුන් ආහාරක දෙපාරු මේවාමකුමේ ආමකම් මෝසුමෙන් අන්නනි වේවාතකන් ආහාරක වෙෆාරු එනම තිමන් කලින් ෆානුගේ බගීචාතකුන් ආහාරක දෙපාරු මේවා බින්නමයි බයි රිවායත් දෙමනනි ආනස් කෆානුගේ mi bustan takun mi bagीचा takun mi mewa takuge mewa ta khade ahar ku defahar ade khale bifanuge bustan takun bagीचा takun dowani goma kasturi wale eha ismiye wahe mustadikan devve Allah subhanahu wa taala dua ko devve khale bifanuge dua ajab kurab komme ka sehla fa be galo ka tuga mudar kinum ke maikham gowa ka apna bani kuri ka bes kiya hadis ka rasulullah hadis ko ba fan ni'mal mal salih lil rajul salih hayre fa me ka tuga aba hayre fa mudale ke moru khama ema muda hinai liguma ki ei hewla fa me nama hoda go rangale fa heda kora go rangaliya ei Allah subhanahu wa taala debba wa rabbudu ni'matin ema kale fa ki dua ijaba qadbi Allah subhanahu wa taala naskifan دنواني وطولت حياتي حتى استحييت من الناس تمن كلام فانو عمر بس ديگوجه لادو گන්නවර ديگوجه اسوبكي එකලේ فانو එම් عمر ගමිය කුනෝල එකලේ فانو එම් عمر ගමිය කුනෝ නෙස් නෙෆෙන්නා කපස්මා මුලින්ම සුලනි කාෆදරුගේ වරව කුදින් මිහාර බොඩති කොබස්වේ එහෙම ගෙන් ඛලීෆාන් දන්නවනි දාතු ගන්නවර මිහාරු මුරවස් දීගු වෙච්චේ මොනිමස් උමරා නොබද්දල මෙන් දුනියක තිබේ උමරා නොබද්ද එහෙම දාතු ගන්නවර තිමන් ඛලීෆාන් උමර වල්ලාහ් දීගු කුරන් බාෆිය මිහාරු ආම කරන ගන්නා මුස්කුලිය ජුවානක ෆුට්ටගස් ජුවාන මෙතරේ ගිනවියකස් ලද කම දේනුමා කයිබෙන මතකත්තකයි එන් උමර ෆුරාගේ නිහුන්නා ආම කොම්මි ආමුසුලේ බතුන් මිහුම්මි mi wahaka dikkum gawesmi ammukun mihunge tere dakkaha faritako bah gomumur tafazil manna kuda badal take ganna anu kuda warge ema ekale rufan ehut me dannawani ekale rufan umuru ge mihen nei den hembe ladwati den midarwani wa arju al maghfira timan kale rufan ummid kuramete ekale rufan faafusa nabiy sallallahu alaihi wasallam dua gawe waghfir lahu ekale rufan ge faafusash ei ege echen එයිගේ කමෙන්නු එබ්බස් මිහ කන්නේ ගේන නදුනිය ගොට්ටගෙන ගෆාෆ අල්ලාහ් ෆුස්ටි කම එහෙම එකේ ෆාමිදන්වනි උම්මීදු කුරවමේ තිමන් කලේ ගෆාන ගේ ෆාෆ ෆුස්සෙම අදන් යෆා ඉමාම් අල්-බුඛාරි ඉතුරු බාබෙ ගෙන්නවනි බාබු මන් قال යුස්තජාබු ලිල් අබ්දි මා ලම් යඅජල් අලාරි දුආ ඉජාබ කරගෙන්නවනි ඒනා එකම අවස් අරාන වන්නහා හිදක් අවසරාන වන්න මේ මිතාම යන්නනි කුරියස් මොනේ ගොතම් මිතාම යන්න කින බාබත ගොලිෆමති දුආ කුරුමා දුආගේ බයින් අදබතක අදි දුආගේ බය සීගා තපස් තස්කො දේගත එහෙම මි දුආයේ මි දුආගා එබොරි දුආ ඉජාබ කුරුම්ගේ ෂර්තු තකෙබස් අදබතකෙබස් දුආ ඉජාබ කුරුම් මනා කුරා කන්තතකෙබස් බහොරි එහෙම ඒක තරේ දුආ ඉජාබ කුරුම් මනාවා බයි කමින් ඉෂාරතෙන් මිතාම යන්නනි ඒ දුආ දස්වෙගෙන් මිහාවල හිසාරු ෆරගෙන් ඒ දුආ ඉජාබ කුරුම් මනාවා කමෙක්කම් බයන් කුරුමට්ටකා ඉමාම් අල්-බුඛාරි මිතාගා මි බාබු ගෙන්නවාෆා මෙවනි මීගේ කුරීගේ දුආ මි කුරීගේ බය තර්ජමාතෝගා බය බාබතෝගා ඉස්බානේ දුආ කුරාරු පුරියම යකීකම එක්ක දුආ කුරුම්ගේ වාහක නංගවන බාබෙස් මිතා බයා මෙවනි දුආ ඉජාබ නුකුරවෙගෙන් ලස්වෙගෙන් උලමකි ඒ දුආ ඉජාබ කුරවෙක මෙ නෝකම් බයා
ඒ දුවා ඉජාබ කර මනාපුරා කමකම් බයන් කරන ඒක මානේ කි මිහක දුවා කරන්නේ කොක්කො ෆර්ස් මිපරන්නේ අදිවසි ඉජාබ එන්නෝ ඒකත ලස්වේ උරුම් ඒ දුවා ඉජාබ කර මනාපුරා කමකම් බයන් කරමට්ටක ඉමාම් බුඛාරි විතාගා මි වාහක ගන්නවාෆා මෙවනේ mi sharutaka riayat kuran jehekam bayan kurmattaka mi babu gennawafa miwani mi babu ga gennawafa wa hadis riwa kurwafa wani abu hurairah khalifan vidala nabi sallallahu hadis kurabiye yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal tibamihum kurakum mi ki dua sallallahu ijab kurabai awas anana manna hadaku yaqulu ina buni da'awtu falam yastajib li aharan dua kofime kamak sadis ijaba innoe ifahar kofime defahar kofime timfahar kofime dengo sallallahu rahmatu mina ummidu kandala mi dua ijaba nukure bekam tuwa ge emme bodo himma hemme umar gufana basula mi kore sallallahu wani kiya timan kale gufana ge emme bodo himmata ki nota timan kale gufana ge emme bodo azuma ki dua kurume ijaba kodde men ijaba kodde ki allah subhanahu wa taala dukolle bakam dua kurwe to gina kurwe to balan dua gina kurwe to balan adem imam al-bukhari itru hadith min gana ham ibab da abu hurairah ga rihon ibab ma hadith ke lifan bidal min so hadith kore bi yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ithmi demes mianani dua ijaba kurum mana kuran ikaddatta ke bayan befa tinami kure komme mihe ke dua ijaba kore genne wani ma lam yad'u bi ithmi faafa kan edi dua nukura hindaku faafa kan edi dua nukura hindaku ena kuben Allah subhanahu wa ta'ala dua ijaba koddebane faafa kan edi dua kurum e Allah ijaba nukura pane kamen Allah subhanahu wa ta'ala misalaka mihako ena ge mihaka badu dua kura kore gesmune ko tan naraka ga daana denonna mihe gotu gala bashe nuniya meni kandatta gena kurabare no faafe kuruma no te faafe gena kuruma hasil kuruma dua kuru mifada dua Allah subhanahu wa ta'ala kurabane hama egota wa au qati'ati rahim yegulo me kenduma kura dua Allah ijaba kurabane misal ma ngi wacce emihun nam deragotte ma dua kuruma ena yakhunna deragotte ma dua kuruma gulunta kendo mattaka rahime go kendo mattaka dua kur ijaba kurave dua ke hama egota au yastajil adi awas araitum dua ijaba kurvan eg maane ki ena bune da'awtu fala ara yastajib li fada'u dua ena bune ar dua kofime ga hanna kan ofene dua ijaba kure fawakame dua ijaba kure tan hanna kan ofene hebima ena ikan du kolle dua ijaba kurwe kamagena bala dua kurun ena du kore ema dua ijaba kurun ge tere himene kamni dua kurun matin fu hinuwe ena demi horun Allah ge hazratuga kankaman ede edunga takurar ko edun ei warabbona dua ijaba kurun wa sababen ei ema Allah taala wahi ko bafani ud'u rabbakum tadarruan wa khufya tabamihum Allah wa tadarru birwati kama ekko madumoli kama ekko takurar tadarru kimi gina aade hay kudannawa gota dua kurashe innahu la yuhibbul mu'tadin aniya haddu fanala mihunde kela Allah bodi nuganna emima ulul albab buddhi beringe dua ga alimna surti fahuba ga anna ربنا نقطة عيسى هاي فهر فرجنا فهر هاي فهر عيسى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا نقطة تكرار يا رب من جبر رب نقطة إله لوب بودي كنا وين نقطة على تكرار كو دعاء كرم كان كمان إذا تكرار كو دنيا الله سبحانه وتعالى على كتبين edibodi gannawa kamengi ilah subhanahu wa ta'ala edibodi gannawa kamengi gina ilah hazratuga dua kurum ekamo ei insanu na khilaf ar insanu ma gataki miheke khariga ena gatobiyatu ge sunna kamaki insanu gatobiyatu ge sunna kamaki miheke ma gene kamaka kiyam fasha fi afuhiwa ko Allah subhanahu wa ta'ala ifada inwe ilah subhanahu wa ta'ala lobo digannawani ala gine dua kurum هم حديث كأنني ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
Allah hazatuga dua kurman pura ma maikam noe ehagas maikam Allah lobodi gannawa ugamannawa ilaha ala ilaha gina ginai ආදේහා එක්ක දුවා කරනවා. එහෙම දුවා දස්වලින් උලමකී දුවා ඉජාබ කරුම් මනාපුරා කම්තත් ඔගෙතර හිමනේ කමකේ මෙරි බයන් කරපණ මි හදිස් තෝක මච්චබ්බිනා ඒ දුවා ඉජාබ කරුම් මනාවකන් දුවා ගේ මොහොරි ශරත තක ඒ එකම එක දුවා කොම්මෙන් හිමනේ ජේ කම්තත් තගේ ශරත දුවා හුන්නාන අදබ තක ඒ දුවා ෆුරිහම කොද්දේ කම්තත් දුවා හුන්නාන ඉජාබ කරුම් කාරිකොද්දේ කම්තත් තක ඒකේ තෙර හිමනේ වරබ්බා කම්ක ඒ වරබ්බර මෞදුවේ දුවා බාලු දුවා ගෙතේ හිමනේ දුවා ඉජාබ කරු මනා කුරා කංකම් කන්දත්තකේ ගසවම එනා කුරා දුවා අල්ලාහ් හිෆෙම් මදුජස්සු ඉජාබන කොද්ද ඒකේ තෙරේ මිතානේ බයාම කුරමනි බා එක්කංකම් ෆාෆේකම් එදි දුවා කරුම් ෆාෆේකම් එදි දුවා කරුම් රහිමු ගුලම් කෙනම දුවා කරුම් නුවතා දුවා දස්වගෙන් කුලම් අදෙන් එෆෝ ඉමාම් බුඛාරි තුර්බාබ ගෙන්නවනි බාබු මන් තඅවද බිල්ලාහි මිනල් කසල් කන්නේ කමම් රක්කාතෙරුන් එදි දුවා කරුන් නංගයි බාබ මි කන්නෙක්කම කීමි හගීගතුගවස් රක්කාතෙකම එදෙන්ජේ බොඩ මුසීබාතෙන් වත ආෆාත ඒ අලා ඒනාගේ තුනියේ කන්තත්තක දීනී කන්තත්තක ආඛිරතුගේ කන්කම් මුට්ටුවාලා කමෙන් ඒ කන්නෙක්කම දුනියේ කන්කම දීනී කන්කම් මුට්ටුවාලා මිහිගේ කන්නෙක්කම හොරිජියා සවබකි කන්නෙක්කමක මිහාගේ හිම්මතු දක්කොද්දේ එච්චේ දක්කුරා එච්චේ ඒනාගේ ෆුරිහම අසුනු දක්කොල්ලා එච්චේ මේ අසුනු දක්කොල්ලා එච්චේ කන්නෙක්කමක එහෙම ඉන්සානය මිකම ජෙහෙජ්ජියා කන්නෙක්කම් ජෙහෙජ්ජියා ඒ ඒනාගේ වරග්ගිනකම් කම්ග මස්ලහතු ගෙල්ලවාලා කමෙක්කම් ගවාති රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දුආ කරවා කමෙන් ඒ කන්නෙක්කම්ගේ රක්කාතරිම මගේදී එහෙම මිතා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හදීස් රසූල ගෙනා ෆනී කමන් එදී කයිෆාල් කුරබා ෆා දුආ අම්ර ඉබ්න ශුఐබ් දන්නවනි අන අබී කයිෆාල් බක්කගේ අලි රිවා කුරබා කලිෆාන් ගේ බකාෆා ගේ නබී සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරබේ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න අම්ර ඉබ්න ආස් කලිෆාන් විදාර බේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරන කතෙන් කලිෆාන් අඩවස්සේ මේ අල්ලාහුම්මා ඉන්නී අඌදු බික මිනල් කසල් වල් මග්රම් ඒ අල්ලාහ් මියලා බේලා හස්රතුම් කන්නෙක්කම දරණි වෙරම රක්කාතර කරනවා kurigaamana waani kiyafa bay maqam tawga aise kannekkama nukuladun terikan jama fes allahumma inni a'udhu bika min al-kasal wal ajaz bigota isbori aiswa e kannekkama nukuladun kannekkama nukuladun terikam ge tafaata ki kannekkama ki ei ekame kurunge kuladana kan ena libefawa kan enam ena ge gaaga ekantatte kurunge hivvaru neti e kannekkama kiya nukuladun terikam me dannawa bibunani එනා කුරුම කුලදානකන් ලිබිගේ නුවාකම් එනා මේකම කුරුම කුලදානකම් මේ දෙකම කීවස් මේ රක්කාතරකම දෙන්නේ එක නුකුලදුන් තරිකම් ෆින්ඩිකම් උන්නා නුකුලදුන් තරිකම් උන්නා කන්නෙක්කම එහම මේ හදීස් කස් මිවණි අයිස්වා කන්නෙක්කම රක්කාතර කොද්ද වාෂේ আদি දරණිවරු දරන්නකි මේ ඉන්සානා වරගෙල්ලුම් හොන්න කම මේ එනා දරණිවරු මාවටන් එනා දරණිවරු ජනම එහෙනම් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ධාරණිවරෙමු එබා රක්කාතර කම එදේ ඒ සහාබි බේකලුම් මිදන්නවානි සහාබි බේකලුම් දන්නවා ය අල්ලාහ්ගේ රසූලා කලිෆාන් කීබගෙන් හෙයිති මාගෙන ධාරණිවරෙමුම තියා ඒක රක්කාතර කම දුආ කරන්නේ එහෙනම් නබිය සල්ලල්ලාහු කරබණි මීහකු ධාරණිවර වෙජ්ජියා එනා වාහක දක්කාෆියා දුබ හදානේ වඅද වෙජ්ජියා ඛිලාෆාන ඒක මානක ධර්මයෙන් එනා ඒ ධරණි අදා කරුගේ වත ධරණි නොදෙක්කේ වර එනා ලිබේ ආම්දනිය නුපද්දන මෙවර ධරණි නගීම අබ්දෙන් මකි හිසාබ කොන්දෙන් එනා දාන විතරජා તો හදාන ඛියානත් අමානත හවයිද ඛියානත් තරිවාන එනා කාර ධරණි දීපතේ මිහ කොංගර කොහෙ දක්කාන බුනාර බුනාන මියන්නම හොදක්කාන දෙදු හෙතර දක්කාන તો හදාන් ෆරාන් ඒ මික සබුන් එනා අන්නානකම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කයිෆාන තරින් නංගවා කයිෆාන දරන් නංගවා එකම කලිෆාන දුආ කරබ්බා එකන් සලාම ඒ කොම්මෙන් හාජත් ජෙහිජියානෝනියා නගා මිකෂීගම ඉච්චකමගා නුවාති නගාෆියාම දක්කා දෙවුන්ගේ තෞෆීක දෙවුන්ගේ දිනකිනේ
Allah hazatuga dhannawan jehene daranige bay wahakatan akon me mani bay maqam tawga geneswa war tafsir ko adan fa Imam al-Bukhari ituru hadis baswale gennawani mibabuga kanmekkamge wahaka bayan korona babuga Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat gemma Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kore kama yata'awwadu min Allah min sharri al-mahya wal mamati Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kore vie diri huruge fituna inna maruge fituna in salam koddev magde kare fa dua kore bay wa adab al-qabr adi kafal gadab makkadir koddev kare fa dua kore bay wa sharri al-masih ad-dajjal ad-dajjal gnuga kam salam koddev magde dannawa mi hadis ga mi bayan kurewno kantadawga terega kanne kamge wahaka nen aiswai eme ilmere bidalwani Allahu alam mi hadis ke bayin enum magutakuga mi kama dalil qura lafzan isfa otuma isharat ke mita Imam Bukhari debwafa mi wani adin yefo Imam Bukhari tur babe gennawani bab man lam yas'al Allah yaghdab alayhi Allah subhanahu wa ta'ala dua nukura miha deke ilahu kofa odigennawum nanga bab Mibabu al-Imam al-Bukhari gannawa famani dua kurma ki Allah lobi odigannama hewa amantagatire hilene amalekam baya kurama mattaka Allah subhanahu wa ta'ala lobi odigannama ilaha gaalum ilaha dua kurima adi ilaha gaalum ilaha hazatwa kamkaman edi dua ko nudennuma ki ilaha kofa odigannama kamengi ilaha subhanahu wa ta'ala kofa odigannama kamen adi ilaha lobi odigannama ilaha gaalum dua kurum gina kurum Ilah galum आदेश करूं इलाह हज़रत का काम करूं यदि देने वो इलाह सुब्हानहु व तआला एक साल के बेरमा जेके नुआहिर इलाह सुब्हानहु व तआला लोग डिगर नवाहिन बस इलाह का तकुम इलाह गिना गिना दुआ करूं कुरिगस पुने कता हर इंसान जिया गिने काम का किया फशाफिया फूहिमा एनमस अल्लाह सुब्हानहु व तआला इलाह लोग डिगर नवा इलाह गालुम इलाह हज़रत का गिना गिना काम कमंग यदि देने एमा इलाह हज़रत का नुदेने की इलाह कोफा डिगर नवा कमके Allah kofa emihkan hakku wecch mihkan naraka mantawille Allah ruhi wadi ganne walaku meni surga nowannane Abu Hurairah bidalawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis karabe man lam yas'alillah ghadaba Allah alayhi Allah subhanahu wa ta'ala hazatba duwan qur'an mihko deke Allah subhanahu wa ta'ala kofa wadi gannawane ehmegen bayil ber bidalawani duwahe evs alangi gosken nowane Allah hazatba kommis kamakan edemane Allah hazatba kommis kamakan edi duwa ko jehene दुआ करमाने इफ्स दुआ ही गसके नवाने अल्लाह के हज़रत का एना का मकान ने यदि एना के दुनिया के मसला तो हुरी खामे नोता आखिरत के मसला तो हुरी खामा का अल्लाह के हज़रत का ने दे दुआ ही गसके नवाने एमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले गफान वरा बोडा बार अल्लाह एकले गफान वरा गिना मकाम तो के भरे दुआ करबमा इरशाद देवा adi Nabi sallallahu alaihi wasallam dua ungannawa debbafa eba hori kalege faana emme fahuwa gutus kalege faana hayatu ke moli huriha wagutikkawas awma masirat kiya fenama fennane komme maqam kes dua kur emme fahum gus avhar wagutum wagutugas dua kur ashara de ban bidalone egadi kes kalege faana ke ondiye Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil ala ya Allah niala fafus sawashi rahmil labbashi रफीक लाला एम्मे मती फरात का बदल कुरबाश एम अम्मी गोता एकले फानो आहार भी उस दुआ कुर मती वन एम दुआ गिना गिना कुरमा एकले फानो मीता इरशाद बन इलाह कोफा वडकन में दुआ न कुर हदीस अबू सालिह अल-खौजी बिदाल वन قال سمعت ابا هريره يقول ابو هريره बिदाल वन कत में कले फानो वेस्ते में रसूल हदीस कुर बे मन लम यसअल अल्लाह यगलिब अलैहि Abu Hurairah bidal Rasul mazkur be Allah gazat ka dua nakura mihid deke ilahu khofa be wadi gannawane ilah subhanahu wa ta'ala khofa be wadi gannawane adbes ituru hadis bas fule me babu gannawa kurigos geneswa hadis genes me baba bas gulum hurima mitama takrar qarba fani askifan gani riwayat mani nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurbe idha da'utum Allah fa'zimu fi ad-du'a tebamihum du'a kura kamga wanama दुआ कुरमुगा यकीन कमा को दुआ कर अज़मा को दुआ कर वला यकुलन अहदुकुम इन शिता फअतिनी इवे इलाह इरादा करवा फिनमा तिमन देवा है बिगत दुआ कर यकीन कमा को दुआ कर मार देवाने का
فإن الله لا مكره له هم كاشر الله سبحانه وتعالى بس كمه مجبور نوان متانا الإمام البخاري مي بابا مي حديث كنهم جبير مكي مي هكو دعاء قرآن دعاء قرآن بس أميد النتي إجابة قدبا كم بس أميد النتي نوتا إجابة قدبا بس عزم النتي دعاء قرآن كي نقرآن كي فرقنا إما ميقول الدعاء قرآن كي دعاء قرآن كي بس يجين كمن الله هذا ترى هي أميد بس قرآن كينو دينا كتاب مركان مفلا دعاء قرآن سي دعاء إجابة نقرآن مان الله سبحانه يجين كنتي أي قرآن كي نقرآن كي إما الله سبحانه وتعالى كوفا ودبنا وانا مفدين دعاء قرآن سي قرآن كي نقرآن كي هما إبر بتدعاء قرآن إما الإمام البخاري بتاعنا مي حديث جنة وافون هذا يفهم باب جن نما وانا وافا بني أبان بن أبو عثمان قالوا رواية جمع حديث تكاي كليفان بدار واني سمعت عثمان بدار كتم كليفان عليه السميم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كليفان بدار النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه من قال كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ميهكو هندونغا دوالوغا هندونو فتيس كاليغا هندونغا ادي حافيروغا تيمفهر مدوا كيافي ميهكا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العظيم مدوا تيمفهر هندونا حافير كيافي ميهكا لم يضره شيء إفس قل من هناك نوانه إفس قل من هناك نوانه أمي هدنا حبير كيومان عيسوا حديث بس فلان مي ركعت روان كدي كره دعاء بسم الله فرتنا اسمه بسم الله الله के اسم فلوك यही तरीका मगे देवा मिताम अम्मी بسم الله रक्का तरीका मगे दे मकाम तो होगा एक माने की अल्लाह के इसम फुलुम यही तरीका मगे दे दिन अन्नानी यही तरीका मगे दे खमे ए लफ्ज़ का फरोइफा एकम माना करना मिसालका बिस्मिल्लाह दिन यही तरीका मगे दे खमे गवाह का लीफनतस किए विफनतस एतन अरेबा होगा अन्नाने फरोइफा एक अन्नाने फरोइफा या गुलिफा ए अरेबा होगे बलागात के तेरे ही में कम है मैंने बिस्मिल्लाह अल्लाह के इसम फुलोगे रखा इसम फुलों ही तरीका मगे दे में لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لا يضر مع اسمه إله اسم فلايكو وايفس كم جيفس جيل من ودكم بس بما كم بس نعم معنى الله کے اسم فلاك فريها مكان الله سبحانه وتعالى کے اسم فلاك فريها مكان إله اسم فلايكو بما كم بس आदि ودكم بس جيل में देना आना بسم الله الذي لا يضر الله के इसम फुलन ने माने कि मन रक्का तरका मा ही तरका मा एदे में अल्लाह गाजा तुम इलाह इसम फुलन इलाह इसम फुलन वन्याम दें बस बिमकुल में सुडको में स्केल में नाना ला यदुर मा इसमी शैन फिल अर्दि वला फिस समा इबस आफात नाना ने उड़ा मालकुम में बिमकुल ने बस ए सबब कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी रक्का कुरवाफे एमा मी रक्का तेरे में गतुम किए दुआ दिन यफराव विदार वनी वकाना असाब तरफ من فالح فجعل ينظر إليه راوي विदार वनी उस्मान में हदीस किया दे बीमा अबान बिन उस्मान में हदीस किया दे बीमा में हदीस किया दे फातिमी राव इनमें से मांगले दो है में इफली वाइफ और हदीस की याद रावी मेरे गेल्लु में फा इफली वाइफ हुट्टा में फेनोनी इफली वाइफ वाबली जे हुट्टा में फेनोनी रावी दिन इतना हदीस रिवा पर मजली हो गई बेकला को मी बाल हट्टा का मिहन में निकले दिन इधर नवनी इन हदीस कमा हदस्तु हदीस के खलीफा ने किया दिन हदीस माने कि गेल में नवाने में वज्जिया में किया फिया खलीफा ने तमन्ना में हदीस किया दिल वलाकिन दिन खलीफा ने बता में कमा हदस दिन खलीफा ने जवाब का मिदन नवनी कमा हदस एकमती तिमन खलीफा किया दि कोतश हदीस होती है कोतश
ولكن لن أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله هنا بس إدوه مكمل مجهون دوه تمنى كان مذكرا بكيه تم الله قدر فرايس تمن كليفان جيفين تمن كليفان جيف إما مي ورا مهم مكمل مي فدا ركعت كمان يدوم نايسوا مي فدا ذكر تمتي دميهور ورا مهم مكمل كمان علم البيان قربان ميجن ده بدل ميجن ده بدل همين راوي ميغوتا اكليك فانا ميكم جهيفم وابن جن كليفان حديث روا کرے بہن سے وے کلے کم می جہونی کم می جہون گل میں می وابر جہون دے کرے فان سوال کرے جواب دے بنی دو ہوگا نکیونی میں اما میگے گچ کی می ذکر تک رکعتر مکی ورا مهم کم کم ہارمنا کھامے دمے جہینی کو مگوتا کو کم نیگین اما اللہ سبحانہ و تعالی میگے کی بینگے کم کم رکعتر کو دے بای و مفدا ذکر تا متیگا اینا دمی ہننیا اما می ورا پوڈو کنتن اللہ سبحانہ و تعالی کے اسم فلون رکعتر کم دے وهو السميع العليم إله سبحانه وتعالى مولم السوا وديغنوا دي اسم فلو بين كفم إله سبحانه وتعالى السوا وديغنوا دين وديغنوا إله علم قرا دعاء كما كم دي دنميما ركعتر كم كم دنميما الله السوا وديغنوا يبس سندبل نتي كم ميهكو كما كم دي دنميما ركعتر كم ديما وهو السميع العليم مولد دين وديغنوا إله كي أرتكم حاجت ركعتر كم إدي كنتتوغه نباكما إكانو ركعتر قدمان قطع وريها كمان إما مولد نولي قنوا إلهي أي وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العظيم مذكر هندنا حبيرك يا فينا إبس قلما إناك نوان قرطبي وداع فواني تمنى من حديث أدوهم من حديث دسكوريم هذه تدو اسكوريم تدو كرامس حديث के सनदों सोहा को नौमा आदि तुम तजुर्बा मस्मानी तिमन्ना में सोहा कम बेली तजुर्बा स्कोर फेवर मी हदीस के तदु पर ऐसा वकी मी हदीस तिमन्ना आडू उनी सुरें तिमन्ना मी हदीस मी को तक अमल करमे इंदुना हाबिर मी दिकुर के हमें आडू उनी सुरें एकम एरने तिमन्ना मी फदे क्यों दो कल्ले मन रेगा मिफदे के उनरे दो कल्ले उनरेगा नगुलंदाट करिया नगुलंदाट करियसे एमा मी गेगे एचकी मी आवण में मी दुआ तक मतीगा देमितिबों आबदु में हेदुना हबीर वैसोर दुआ त हसक मिखाल दुआ त वट्टाल मी आवण में न मिस्कितु का नोइते वे हारत बस खुम्मे खमे कोळमस मी फदा दुआ तक रखातर वमा या मिसाल का बैन हारत हन्न गतु फारेगा मिस्कितु का माडू नकोल लेवे दुआ से ऐसा नहीं तो ना हमें जिक्र कियूंगा इनस मी दुआ तक कम इसको तक किया ले तो बलमा जिक्र कुरमा की इनमें सवाब बोलो इनमें फसे है अलकम भाई हारत होगा मीहा इना एकनी मिस्कितु का नमाज फरमा को के कियूमा उधर वाले बेदान इनमें जिक्र कियूमा की मी वार फसे है कमे इब्वेसल कमा कबरेना हुरी हम तने अल्लाह हाथ में करवे एमा इन मेरी बराबर बार और पा कमेंगे बिफदा ये सब जिक्र तो मच्चर रक्काते नु एना के सलामता रक्काते कमस मी के तेरेगा पुरी अदने मी हिसाब अलिमाम बुखारी ए बाबो निम्मवाले वी अल्लाह के हजरत का कम एदि देन्नमो के मुहिम का बयान कर मटका इमाम बुखारी मितांग में हदीस के नवा फरमानी अल्लाह के हजरत का कम डेवे न्यूगे रक्काते कम निकम बयान कर मटका अदने फो देनवनी बाबु अद्वा इंद सफ़िन फी सबीलिल्लाह अल्लाह के मगदा हगुरान कुरा मैदान के सफ़िक का होरे दुआ कर मुझे मुहिम का माय कम बयान करो माने कि जिहाद के मकाम का दुआ इजाब करवा वगत तक में बहरी दुआ इजाब करवम इजाब करवा वगत तक में बहरी अला एनागे एना वे रब के हजरत का बड़े वगत का दुआ करीमा एहम वगत तक बहरे दुआ इजाब करवमा एकशी के मा वगत तक में बहरी बयान करे फा हदीस तक होगा निगतो इमाम बुखारी बिता बयान करबा फमनी एक वगते ए हमरामा के वगत का हमरामा कुरवंदा वगत कुरबे दुआ की ए इजाब करेगा दुआ के बयान कर मटका मी कमा दलील करने मटका के नो फमनी साहुल बिन सअद का रिवायत फा रिवायत के फन दाल वन साअतान तुफ्तहु लहुमा अबवाबुस समा देव वगते पे उडु के दर कोता हुलबे
mita bayan kurabba sida evagote devote be Allah subhanahu wa ta'ala uduge dorkolo wa hulfa nafa wa qalla da'in turuddu alayhi da'watuhu adi Allah subhanahu wa ta'ala madumminui dunu kurabba raddunu kurabbaane miannani wagutawga dua koro amir mi hadis ka devagote Allah uduge dorkolo tam hulfa ukoro dua hoga haswa gutukole dua ijaba ko debba Allah subhanahu wa ta'ala labwa ala dunya ge ola saaba odigannawa gadiga ila subhanahu wa ta'ala dua ijaba ko labba kam ebori enge ema mikahala bay vagututan ebori harmenna aissa dua ijaba ko labbane kaman aissawa migen ege echki migota harmenna hama hadis ta aissa otum athartan aissa otum ege echki dua kurumuga mi vagututaka faarveremu iwara muhimmu kamek එහෙම නාම කවුරු සමාතස්ස ඕඩිගනවා නෑ ඉතිස් උදකොලෙන් කොම්මෙ වගතකස් ඉතිස් වකි වගතක කණ්ඩායලු දෙක කුණ අලුම් ඉතුරෂ ඔගුවරි කුර මට්ටක වකි වගතක බස් එමිහුගේ සමාලකම් එකමදී එකම් කුරා බයකම් එකම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙව්ව මට්ටක එම මිගොතන් අයිසොන්න වගුතුතක කියා අවුරුමෙන් ඒ වගුතක බේන විෆම් මසකේ කුරන් ජෙහෙන වගුතුතක ඒකේ තලේ ගල ඒකට තිම්බා කෆද බාදියාමයා adi hadis ka ade sajida wa gotaki Allah me kuttam me ba gotukama ukurto hoge wahaka ema dua ijaba kura gonga ebe hori wagutu take dua ijaba kodde gonga ebe hori halet take hemvima mi dekama ishara kora ba ilma bidala dua ijaba kura gonga ebe hori wakihas wagut take kanne wakihas wagut take e misalaka ukurto hoge yanna wagutu kolo දෙවස්ස රේගනගේ තිල්ලා කොෆද බාද මේ වගතුත දුආ ඉජාබ අද මොකද දුආ ඉජාබ කරේ හාලෙත් තකිස් වකි හාලෙත් කමිහා හොරීමා එනගේ දුආ ඉජාබ කරේ හාලෙත් මේ හදිස් කද බයාන කුරබණී එක තෙරෙන් දෙහාලත ඒ හීන යහදුරු නිදා බංගි ගොවේ හිදු ඒක මානේ කි බංගි ගෝවා නිමේ වගතුන් එන දුආ කරෝ බංගි දුආ ගමිකියා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම maqam mahmud demunge dua kuruma fawaya vidige kena benuma dua kuru mibaguta wasaffu fi sabilillah Allah ge maguga hagurama kuramun da wagutu kura dua ema mi dehalate ena ge dua Allah ijaba kurum ema dua ijaba kuruma bori wagutu take dua ijaba kuruma ekashige ma adi hamu waki halet take besebor ena ge dua Allah subhanahu wa ta'ala ijaba kudeva wagutu misala kar rode veriya rode mun halet ema waguta hale ne behor mi ijaba kudevumuga enu wagutta ganute enu halet taka buren boda ehme mi wagutu taka halet ta man daskom e wagutu takuga dua kurave to balamma dua ijaba kuraba wagutta kan hassa iskan me digen ehme hadis taka me gota bayan begen aiswa mewan adeng afo aram muhim baba al-imam al-bukhari genone barab hadis baba genwa fa isbe babu da'watun nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge bay du'atan nangane ba ekale gifaan ge bay du'ata amamenna egigem wa kam ki Allah subhanahu wa ta'ala ehbes nabiyya kan udebba khasatan tatto ge terega ekale gifaan Allah subhanahu wa ta'ala debba fe jawami'ul kalim kiya ni'mati ei kuda kalimayakun gina maanatake kolevegen waafada bastake devvu ema ekale gifaanuge du'aati ei wara kuru ehnas muni dunya akhiratuge ena beema warakin kankan shamil fawa du'aatake ehmegen nabiy sallallahu alaihi wasallam ge du'aata dasko eya kiya tadabbur ko kiya du'a ko heduma ki ei wara muhim kam gawati al-imam al-bukhari bitanga mi baro gennawa baar hadis take baar du'a take gennawa fa miwani mige kuriges awanna mige bay hadis take iswe goswamane aisha radhiyallahu anha ge riwayat ge hadis mige kuri doge kuri hafta ga amme bani kiya fa kare fa gannawa fa ni kamana du'a kuranyam kur kalima jawab kalima imene du'a kurash ehdo kare fa ga denne wima kare fa du'a das ko devva emane ki egota ekale gafan ka arihun aiswa dua takaki ei waran khas dua takki e dua e karna eves kushe awon me kom me mi hako
mi hadafa hunna duata ko kommes kala kuttakin ege honnana bahuge gotum beliyaswes maana gotum beliyaswes by far mi hadafa hunna dua be bor bidwes shirkues enam nabiya sallallahu alaihi wasallam gari dua nesbiya yagin ei ma'sum wana e kononna kushe e kononna gellume no e kononna duwori fe no te henkalu fe bahuge koshe nonna ehmima nabiya sallallahu alaihi wasallam ge arihun dua nesbiyam ei astu amen e duata ko machiga rakha terwa me aulare ge ma duata ka kini hemima miha ko miha kan nasihat derus adi miha ka kamen ganna derus dua ganna derus im iskanden jeheni rasula garu me suri duata ka awanenga hasako kuriga bay foittaka balafena duatan eki kala konta konner fasanaden etchbesne ekamuku duahun hakkiye duata ke kota kommotak na isa bay duata ko gay bori bay kala shirku kalimatab se kuleifa adi bay gaw mutabuga migota baवर दुआ फुत्तन हदागे कि मीहुन लिए फोन दुआ हदागे ए किया हवले बेन एकम को या खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ तन ए आहमेन किया नहीं बेगम अल इमाम अल बुखारी फद बेफलो बड़े बड़े इल्म के बे कल में हदीस फुत्तो के नबी या दुआ तक वकिम बाव केनवा फम एकम के मुहिम कमटका Abibab al-Furtam hadis Rasul riwayat Rabbah famani Abu Sirmata bida alwani kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam kiyufai Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya e Allah he miala ibila hazratum mussadikaman edeme adi miala ge maulaya us mussadik rabbashi mitana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arihun hadis sahha ko mi hadis ke sanad ko mesware ke masale kuda kuda rawi ke majhul no ta nei ge rawi ke dum sawab mi hadis sanad ko dhaif hen namas enum bai hadis ta ke bore aiswa nabi sallallahu alaihi wasallam mustadika man dua ko revikama adi fahum annala barakah nabi sallallahu alaihi wasallam dua to beter mi hadis lam yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua ko rafa mustadika me mitana murad ki mi hituge mustadika Allah subhanahu wa ta'ala devve minbar ruhi fudige mon ei mustadika devon edi Allah gazatu ka kare fan dua kor fa ba kama mita kamena e Allah miala mustadika fudun terkan debashe ad miala ge maula mita murad ki ei mu'minun nam amuko nuata ekale ge fan miniwan kofawa alonna ekale fan miniwan kofawa alonna ishara kofa adenge fo Imam al-Bukhari ituru hadis wasule gannawa fa mani mibabuga Sutayr bin Shakal gari kalefan bidalwani Sutayr bin Shakal bin Humayd bidalwani kalefan bappa gari riwayat raba qala qultu ya Rasulullah kalefan bidalwani Shakal bidalwani ya Allah ka rasul allimni du'an antafi' bihi miya ma e Allah rasul timan kalefana manfa kurani du'a mon kannawa de bashi tima kalefana manfa kurani du'a mon kannawa de nikamala ebe kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iskande ben kalefana kurfa du'a ki ebe kan wara muhim du'a e kalefana furtam shakal kalefana du'a kurma ki ma udagu kamen du'a kurida ehnos kalefana garin manfa kurani du'a kam me de kalefana du'a ki wara muhim ma aula ichka baat eme kalefana me sual korabani timan kalefana manfa kurani dua kiya devwa balash ehme sahal be kalu marapod iskal de kalefana kuraba dua anu salam gotakon ega nonna ne skushe anika jama mi akhalim ega ekule ge mani furi fumme ge ma maratake denge fonda nani qala kalefana bidala qala qul allahumma afini min sharri sam'i mi wara muhim dua e Allah miala aafiyatuge niyame debbashi miala aduwe homuga aafiyatuge niyame debbashi miala aduwe homuga aafiyatuge niyame debbumaki ei ena Allah subhanahu wa ta'ala e aduwe salamet terko behetto kuriga sam ishara ko fwan adhamaya ko migetere wannana ena mudah kantattakum ena ge aduwe salamet kurabum migetere bannana Allahumma aafini fi sharri sam'i ya Allah miala wala gastun aafiyatan edeme miala ge adu hunge mudakam egetere bannana adu hun mun Allah subhanahu wa ta'ala nuruswat kiti kam fatum adu hum bes adi hamaya ko midannani
اللهم عافني من شر سمعي وبصري أدي ميلاد فينومك ركادر قدبا شيء فينومك نباه كم اسمعنا كي نباه حرام بلون تبلون أدي فينومك اللون نباه كم ولساني أدي ميلاد دولوك نباه كم ركادر كم إدمه عافية كم إدمه دولوك نباه كم duluge nobakama ki ege terer seminar dekam e duluge ena wahaka dekkum hurasle kamengena mederum hama egotangena allah nusa fada bastabun ade ege tere himenene ena rakkater kod devum giba bunuma netimo shoma hadi hutur bas bunuma dogu heduma mi huna mana me kuruma mi kantat takena salam evu mi tere himenene fada dua kurima hama egota wa qalbi admiyara bis afiyatu ke nume debare miyara salam kod debare miyara ge hituge nubakam miyala hituge nubakam inaga hitak banna waswastaka shahwataka shakkutaka shubhataka mi nubakam salam kutbasiye adi washarri mani adi miyala ge gayen kunna mani ge nubakam wasraka adri kama edeme amiga sunige muradaki mi rabi udarani zinege nubakam rakatri kama edeme manaki enaga hashiganu shahwata kunna fenaka kiyarun mi mani ege nuga kama wes rakatri kama edeme nabi sallallahu alaihi wasallam dua ko rabba famani ege mane ki mi kantattaka ki hasako mi bunewunu kantattaka ki mi zamana kama es warabbuna mi fituna faale fonna zamana darari gonne dunay ke fituna ehma mi duataka ki mi awan menna waram muhim duataka mi hasako mi zamana balatiya mi lolunna kamfatunna hita mi taketi rakateri nooge natija kamne algon me gamat gosum mubab embege rasulullah sallallahu alaihi wasallam war gina dua tan algon me kuriye basmane kiyafa mi kan tattakar rakateri kamne adi swara babar dua tan bahna rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum aswa adi hamaya ko mi dua go swara muhim tafsir tan bahuri inshaallah den anna dua hegge majli hoga itur tafsir ge baata gennani دعاء كي الله سبحانه وتعالى على من نكيه وبسها وبس قبول قرا ادي دعاء كرم مستحب جما وغتك ادي حالتك دعاء كرم توفيق الوفاء ادي اله سبحانه وتعالى دعاء اجابه قربا بكم غالبهم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته